Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kasla na sa una ide nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Mari. Ngam no adawayam, mapantaki ide jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Ah, wan. Ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit. Insarden nan ti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saan na nangasawa? Saanan. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Ang damot ka di bakan ti ado akwarto Alaan nan jay may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artag ngagbalay na bordar. Kan jak kayat ti bisita bordar ta maringringa. Jak kayat ti naariwawa. Wan inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantia pa ba ngamin saw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, da dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako da ito ide. Dakal magayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno da ita nakunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga taday ta? Nagpintasan a babae. Nagsiksik. Anya na jaya, deng? Mabalintang daman, tata? Ay, uwan. Anya ka din na jaya, deng? Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang, ti ipapaabang ko, deng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilid. May salangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. Nao kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Alang araw, o may katakitam ti bakante asilid, adeng. Nay mga rabi ading ema, nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw, nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin tilinutaw, kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam aday, madamag kumanlaeng, manutawan maun. 22, tata. At ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Man-manaw tinapod no alalaki ita. Mabilbilang lang. Ano, awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain,
Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida aday. Tapno makapangan kan. At saka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataykan ka. Ay, saan nun, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso! Ayamaw! Umayaman! Ada, di ki kusina manan. Umay ka dito, tanay. Diyak mapanawan tayo, lutlutway. Nay, nagsapa ka mo tingaglutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlut wa masidamaw. May bus mo ray ta. Di na yun ako na, tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Kay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagramda. Amangan no masadot dan ngagluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, agoray ka. Taga ano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito ide. Wala. Mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, ready ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korso nadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, wanya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oo, edyak lang pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, iti nakaro aragsak ka. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan ta iti tunggal maysa. Nay, anyat ko kuam niti abay tiri daw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw di taw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw di taw, apag istambayan mi aborders mau. Yakar kung na tatugaw. Alala, tumakdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, magdatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya,
Apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasa nga border na. Ang nusak alakayan, kan tay dua abambakit a border na, di na pagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakarkalangay iti pag naadan, Emma. Umay ka ni silid ka. Ura ita nalawa di silid ka. Ay, saan Analat sa undag iti tataon nga Ikita niya kuma. Sana bali ata agayan ayat tamut tayo. Diyak kaya't amaamuan da inso. Sigurado a panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kon inso. Ilimod ta pailaan ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyong. Saan kasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak ngamin kaya't apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya kaon. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? Adan to napintas nga ipagmamanan. Ikasar kong to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikot siyempre ore lakayan to ikabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan na? Libre rin ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakman! Umayak man! Tao po! Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundo mo tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, adeng. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad ak mo ti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga yan, mau tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin igit na jay. Anyan. Ikanak nga ron iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasen di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapo lang mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga ron
Sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na di Aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaid ka pala ijay balay Ano sampay lati maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awatag nga agabang iti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alam ka raw. Panawan kan dito. Tapno may simpamong nagiti gamit mo, wan. Tata. Ay, wan. Anya tayong tinagan mo. Carol tata. San lagay marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysa anak. Kung narangay parinobet na di balay na, isa pinapanaw nak. Ngam saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na sa bani a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kita pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanen na. Anya? Ay katawan mo't kit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antoy, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyaman nak inso ha. Ayun, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inlapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ala, kababain mo tata. Ay, di kagbabain. Talaga kastoy ka. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak marud ano kasta tata. Amam adeng, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amam Carol,
No, kaya tinak. Di mon problemahan ti paghabang mao. Ha? Anyat kaya Diyos ang tata? Agayatak ngaminkin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madanagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talag. Tamaw nga ibainak nga agbalin akayan ayat mau talakayak ket nga rudag. Kuha. Oo na. Sige. Sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa, awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagays. Saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ayusan mo ta? Ita niya agapaw. Lagi dyan kalaslas bangan na tinobyak, manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daano biyam. Eh, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nag tinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyam mat amin a border mound. May salang, ha? Di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa, tinubyam. Pagabangam ngamin ida, tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Adaya mo't kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak daw nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka, dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga. Pastrekanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alak-lakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumrak kayo man pa. Ta, mga ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan dakman ang kabilang. Agruam kayo na. Api-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumumbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino talaga ti ayatem kada kami. Asino ti Pilyam inso. Chuck wano ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isulti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan magagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan, Carol. Si Katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Katsak mo di mo na pinili, Minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ko, anay.
Napusin san singipan ko. Hapi pinasubsuban nakbat sa Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak tipilyam minso. Siyak tipilyam, wano ni Karol. Awanan si Pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka. Kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha, sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis yo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti karuba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at damasapol na kadakwada. Papaadwak nga ron ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan na, balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukul na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, anta nga imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay may saka yun sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan yo? Wala ba lasang ko, ta nagpasyudad manan. Tanay, ada trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay may sanana. Wala balasang ko. Nairwamak mat keden. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damaga po. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya ngay ti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mo, kadwak pa ito ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sa bali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kahit agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y la dito'y balay Uray katagmay may saak mat dito'y.
Taada iyay syudad ya anak ko. Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami na. Nagsayaan kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijarwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo ta matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog yan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Katipabpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano iti lugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ni tabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambet lan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaron no sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw nana. Ay, won nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik ta damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakes. Sapay agmay saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaw. Madlaw ngamin ako repot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada semento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta.
Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ti anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay, nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Balagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao, nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Ha? Kunak ano mang limlimo dalaang. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya, nanang. No amok laang akat siya kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale. Tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siya kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama ko man ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaang. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalangkyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalangada ti baknan. Amangan no da ito'y matantigundaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asitgak man ita. Anya ka diti masapul yo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kapsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Laimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento mang tulong kanya. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwa. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako na yo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawan ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw,
Mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na. Marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y Oh, inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam entoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo dyan may isang anak ko. Kat jemot may isa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran nyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglo pa'y day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang araw, inkaginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Jak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Jak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi agringak. Awam madtan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man sino dagi jay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya ban. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay bumangunak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun diti balay yung Nangikabilan nyo dyan nagnina-avace yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mat kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita am. Bisita? Awam mo nasang putak diti balay yun. Anya? Awan mo't tindagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time anak ka
Ala, amangan mo't no daing paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Anya. Ay, kas tanga-tanga agpaisaw. Ha, ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina jay relo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor kano iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo, noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay kunak nga ipatawid ko kan kaday jay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan. Ay naghinamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, katinala da siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amang amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo, iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni nanaluling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rood tanarida makmut. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga rod ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ije balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot abak nang amasa nga ilik. Kitpatsik ang matulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamut abak nang daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pang tidam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Di mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan
Ha? Ayan nga'y tay kunam nga itulong mo kanyak a kwarta, ma'am. Dagitoy man o. De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Ay na, impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May bakit? Ay, di na bakalan pangasema. Ay, agyaman ak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay luleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas awak nga ron tay may diti lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditawi. Anya, dandaninak pinatay da di akanakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat amapasamak ti kasta, Lorna. Narigat sama ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemahan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatan. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusam amang ikasarkan kwa na ngay. Awan mo't urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya, Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masigurado nga raw nga dan tumaurnong aparwad. Ikaw una, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik, adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Oray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami palang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang. Ano, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubyam. Di kan tumat nagururnong inay. Nga rod no addamat gadam, idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan mo't usaram a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya, Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusam nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, oray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laang.
Imbaga na kano idanak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Madanagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad kasano. Tangay natulagan tipid sa tikasar dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos no malpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan ko na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana bale, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuren na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Aganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agkanat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw, uno. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imut-mut na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kita saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imut da. Jakto awisun ida, hintun kasarkaw. Anya, Inak to gumatangan inton bigat iti baboy ang mapartay na nang. ay kat makamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwi na nang. Inton bigatan ti kasar mo insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanyante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natang niya. Ay kuwan na insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y lang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni Timaparte. Diyo pa'y laparparchin Itantanta pa'y lang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta bakit? Delikadon samot nga min jay sakit na. Jakam mo alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Jakam mo Madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye No di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inikapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da.
Mangilaw-law ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi na lain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti pa nagpampanunot yadakin ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pa naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da ako mutaon. Ay kat aganos ka. Urayan tayo nga gimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Kan iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas taunay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay ko maata makarwarin adagaws. Tani, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko ama parti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak ko mapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala lang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Itong malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tane. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo mo't langan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya, ti bagiyaw. Ituloy tayo, ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangur-ura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagiti agpartay. Rogyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Anya oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga eh. Ang mga no mabanglas ti taraon no maluto adagaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Nay, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga eh. Sino ngayon ti mangkasar ka na kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yan nga? Apay anak ka. Day mangkasar ka na kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar ka na kami tatang. Ay, di tayo pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar ka na kayaw anak ka. Anya, adda na kontak yun mangkasar ka na talor na. Upat dagitay inawagan ni. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, kasano nga ro din? Si Kangay,
amangan no Adam amo. Awan nga ron. Naawagan mi aminin nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Ado ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la ka na yun ain. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmot iti sitwasyon da insan uno itangkan. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga menang girl? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasarna. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo ta naigagara? When matkit di uncle? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang may tantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada uncle. Adan, sapay kumaat tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat tati kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, kuston na ta puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo kaditi kasarta. Katuan kakaisuna na sapa si mangpot ti mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pa kadanagan na ita. Taado na iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayong sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti tuto. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbang pag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't may ibaga mamapuspon ti kasar. Anyan. Kasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo at tuluyan ti kasar. Kat amumot nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rodan ti di maray iti kasarta. Wen nga ron. Dahil tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't di maray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan.
Di kanto mga minagpampanunot-uno. Ala, rumor ka, tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadismayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak manen makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa dida ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidek.